Hello! Torej, danes grem na neki nauka. V Mariboru je nek convention, ki se imenuje Epic Center. Nisem še bila tam. Frendi so mi slučajno povedali, da there's this thing happening. Actually traja tako 2 dni. Like včeraj je bil, pa danes, ampak jaz pač nisem mogla iti tja včeraj, tako da grem samo za en dan. Danes je tudi cosplay tekmovanje. Koga bom cosplayala? Rem iz ReZero. Girl, damn. To je en tak moj old cosplay, ki ga imam že tako full dolg. Na zadnje, ki sem ga uporabila, je bilo to tako 5 let nazaj. Tako da I'm bringing it back, you know, like I'm bringing it back. Also, my voice is shit. Ne vem, kaj se dogaja. V glavnem, zdaj si delam make-up. Vsaj pripravila sem se, da si grem narediti make-up. Also, yeah, novo očala. Oh my god. She's a blind bitch 2.0 now. No, for real, like blind as fuck. Ooh. Ooh. The lighting. It's not working with me. Oh, there we go. It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Okay, and that's it, the makeup. Like, yeah, some basic, okay. Work with me here and my makeup skills. Tako zbudila sem se danes ob like 7, da sem se lahko like stuširala, pa pripravila vse pa to, da slučajno ne pozabim, okay? Ker ponavadi se pol vedno zgodi, da kaj pozabim, you know. Which today I might too, but whatever. Also, like, nimam nobene vrečke za moj cosplay, or not, like, vrečke, one potovalke. Now we go. Se vidimo tam. Now we teleport. We made it in! Yay! Gorim. To bo obupno. Look, we showed up! Hi! Kissy? Okay. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Whoa. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. On the cover on the beat, so twerk it, bitch. We cosplay pričažujem. I'm eating fries. Yes. Ok, tamle je stage, kakor vem. Pa veliko kompov. Pijemo energy drinke. Hladimo se, ker je fucking vroče, jaz bom crknila. Ona bo tudi. Well, šla sem malo krog, sem prišla nazaj, I'm still waiting. Oh moj bog, ok, končno sem konc, trajale tako 2 uri, da sem prišla na vrsto. Oh moj bog. Ok, zdajle smo šli se slikat in zdaj grem wasted my money, because that's what I do.
Zdaj gremo domov. Hello. Today je like the next day in jaz sem nazaj iz Epic centra. Skozi snemam to the next day, ampak ok. Bil je tak fun little event, you know. In ne bo hola. V tem videu ne bo hola, because you know why? Nisem kupila toliko velik šita. Actually sem kupila takole, taka mala vrečka stvari je bila in honestly sploh nisem kupila tako velik in mi ni vredno delati hola. I know this is the first time that I'm doing this. I know. Tekmovanje je bilo amazing. Oh my god. Lovam, da sem lahko plesala končno on the stage. It was really fun. Hvala vsem za support. Idea who won, because I wasn't there. Zamudila sem tisto, kdo je zmagal, ampak mislim, da je zmagal en model, ki je imel ful dober armor gor. He's like, wow, World of Warcraft or something? Nekaj tasga, I don't know. Ampak on je zmagal, which like, yes, as he should. Ker tisto je izgledal complicated as fuck to make. Pa meni se zdi, da mu je vzel tako en let, like, wow, the talent. Zdaj pa se vidimo naslednjič, ko se vidimo. Ja, nikoli ne vem v teh primerih, tako da. Luna out.